Meresal amat sih nya. Main kucing sumput yo. Bagus pun ya kepeselnya. Si Daek itu nyaman budak. Daek. Di mana budak wari? Nyaho. Kedeng di kamar. Bos jangan los. Waduh. Ya. Oh. Waduh, aing ya. Meski mah jadi kembali ke masa kecil lagi ya mah. Ya mang, budak nang ke saya. Oh guys, tadi ya hupin pahala diharap ya. Oke siap mang, ayo woi. Yuk. Tuh bang, ayo lah diuk woi. Ayo lain para kumpimpah ya. Ayo, coba geser. Siap. Ya. Brang. Hilang meong. Si Bam, beli itu jaga tuh. Tarik dikit pagi tah. Ayo, siap. Yuk. Yes, kabur. Hiji, dua, telu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, sembilan, 10. Gas. Campur pilih. Aduh, kepanggih. Mana ya si Lam jangan nyambalkan kene ban. Nyero barengit kyo. Saya pindah yuk. Campur bagus, campur pais tuh. Lain budak kucing sumput aing ti tadi toko panggih-panggih hangel amat lah. Budak letik lain aing kucing sumput lah. Ning macu lah. Bodo amat. Boh, tinggal sada iya. Jaya. Mana iya yang nyaran capek ih. Bawa sih ya. Macu lah ini sumputan budak letik lain aing lajunan lain. Gawe. Bodo amat lah. Jadi bener kalau macul, emang capek nyarang. Mang, Lena nyumput kalau macul. Ngomong ayam kucing sumput. Lain aing budak letik lain kudu ucing sumput lah. Jadi sama aing. Mun kitu main budak letik lah.